Ubah Hamlet Sendokling Chief Advisor Jong Menteri Rangba Kajelau Konrad Kesangma haka khatlai teringunai luar araja arpusa ulawan ban plia yo maunong rem ban Kyntiew Kyrdan ya kamadan Maroid Presbyterian Upper Primary School syaka Kyrdan Secondary haka Shillong Maroid East and West Khasiels District. Kaniga Skul kabala penya da kabalang Presbyterian District Nong Rimai kabala ai kajing syakri labun paus na menta ban Kyntiew ka puli puthi ki hebret Hendrai kat kum kajing yat kapor la don kam ban pli no ya ka secondary section bat kan long kajing mentoy bat kan pensuk ya ki khana bekino mahap lej school shu shawai ki school ki bakham jangai hakani ka singibo maunong rem la sakhi ya kajing don lang MDC kamau that Raishan constituency uba Jamborwar haringkar MDC kamairang constituency uba Bats Cameron dathyang nang ta ki nongkit kam ka managing committee Jong ka school ki pastor ki teman basan ki nong hikai ki khana school bat ki wei pat ki bala syakhat sngobha Habakran kumukong sa ubah Hamlet Sendokling ula penpau baka sarkar kan persyang banle yagi kam mentoy ban bha haka imlang salang ula Kular ru ban yarap sipau lak tingka na kabenta bantay ya ka Ïing Skul Maganda sila pangon hangni na sutur siya kum ka school pitaran kam na ka building ito ka school kum jingere ka beringong ka jonga pati kum ka district ka normal district ngan samang swa sipula bandio nam tak building yang di hangnya kau badan sikit. Kata kadai kebentar kepada kau di sini juga macam ni. Mereka kebentar kepada pada bintang ikan du, bintang ikan, bintang ikhana, bintang tahu niat lah ini bertawa, udah berkesan ya kita sekolah jompi. Ini kalau udah bentar kepada beberapa tahun akan persiapan diram nanti kita sekolah. Mereka kebentar kepada berbuat ingat kalau persiapan kalau kita geram nanti kita sekolah. Ya kenia nan pakai kilo kudu Kular ngan rasong ngan klip foswa na ko ka DSU kudu kelap di binde bagi kuning pang congratulate because ko belum bata kerja so mau mer persak ke mau apa ka district apa ka balang apa ka Shillong bagi knasul betul senang siolo ban join ka kelas 9 jompi bersel senang ka kelas 10 jompi Naklian juga abang apa pergi ke school, lagi yang jengkel di school. Kumlang mantap enrollment dalam dua kumbang arts pak lai pun. Pilai kerja sekri ya kaslong betal. Hal berain bat kejenang kerja tidak jompi. Wat nom so Maroid, kumbar district kaslong kebalang berkamtam ke school. Pilih nam tak kam dan bon ba berwan banyak berkesan. Bagi jeng poin juga mata si hangneru, kamne ke plan juga, kamne ke plan jadi pastor kita bisa berdiri. Kerana plan berplay dan banwara, yang hari aku senang lebih, usah beri. Bagi balang juga dan hangti apa balang lumba, jadi urut kot juga balang persian hangti lumba, apa juga sen borba, ya ke balang. Haki bentai pair beri lak jong plan. Beralian juga abuya banyak keren. Isu tu kum ke school. Kyrdan kam ya tak citai bansna ya ke school ban he matnya. Kam dei kam basu. Kum ke marjin tu komiti juga school. Ban cipan kita school. Diki kimi ba kalong de kam dei tu basu ban sisi ikta ba pair juga school. I know you pray. Bahawa saya sukri beri. Ulang ram election. Beri yang abu haka bentak biang ha. Ya kabar menteri porba. Om syuk bertanya kepada pemilik konsensi. Keleng alek menteri bersakri. Nanti kita pak kecuali. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Haka bam bang duna ki eki batai kamet namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya